스몰링의 사말라 참를 뜻들에 다때네 망조 오 드링 인톤티 가리가 라인스나 다나티 저다 베바 젠조와 남라 가린 친구 인게기 개가 나들린 잼피제 다또 마시고도 저게서래 공 시린 니제 링가 바세 데콩 저라다 토마 카나타가 나라라 대추에기 있어 풍이기 드네 공라다 가진 지den당 렌도 하나 지노 공사게 권좀 무초기 공로고 주베베고 된세고 다나 달로기 잠재기 로이 순제 쉬기 다 공조 갸갈산에 될라 나 고디 안나 되는 자고 개바지 고디 제서리 온텔라당 아주 몬 굿네 아주 모리 안나 긴데바레 안나 메말 행게 나켈라 치티니 막 안나 페이 자고 될라 도고레 다 페이 자고 될라 가냐 예메 톨라 아니게 돈데 상마게 토트고 도용하는 서로나 쉐 아우 조자 먹어라 답디 조자 진짜 मालिक तू नहीं खाएगा खिलाएगा तो खाएगा नहीं क्यों खाएगा 다낭 조조신비기 다나 저고스서기 산에 될라 민델라 하나 제대로 들어가서도 하나 몽골네 주주 쏜다 제가 라직되네 마저고도 또 거기 야서 되는 마 인사래 다들 마도 चिप्स 빨리 오고 있잖아
ತಮ್ಮಡಿಂದಿಲ್ಲ 주주대 남관이 이거는 좀 있어요. 봄이 너무도. 멘토잖아. 저 때문에 저거 orada. 때문에 저거 orada. 멘토잖아 니. 멘토 다가 바토고 말다니. Oh ya, dah jago beja sains sare. Ya terus. Kamu kalne? ಇದು ಜೋರ್ ಬೇಲ Ana kalne? ಇದು ಜೋರ್ Ah. ಸರಿ ಇದು ಯಾವ ಜೋರ್ Ana. 이건 제가 몇 센치 되는 나가게 해야 ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದ 190 ದೇಶ ಕವಿತೆಯ ಬರೆದು ದುಂಬಿಗಳು ಬುದ್ಧನ ಗುನುಗುತ್ತಿವೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸಾದಿಯಾದ
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಯೆ ಕಾರು ನನಗೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟಿಬೆಟನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಮಯ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಅರಿವಿನ ಗುರು ಏಷ್ಯಾದ ಬೆಳಕು ಬುದ್ಧ ಮಹಾಮಾನವತವಾದಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮಾಗಮ ಅನುಸಂಧಾನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. To begin with the high request, our chief guest and inaugurated Honorable Minister Shri M.V. Patil, Minister for Large and Medium Industries and Infrastructure Development, Government of Karnataka, to kindly come forward and inaugurate this program. Sir, we request to light the lamp and mark the auspicious beginning of today's event. ಇದೀಗ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬುದ್ಧ 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಇವನೊಬ್ಬನಿದ್ದ, ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯರು ಹಾಗೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿಥಿಗಳು, ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸೊಸೈಟಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ನೀರನ್ನ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು It's my honor to be here today. His Eminent Swamiji, honorable ministers, distinguished guests, and my dear participants. It's my apology not able to name every distinguished guest because of the time constraints. I am extremely thankful to the organizers for their visionary thinking and the dedication in bringing together to celebrate His Holiness the 14th Dalai Lama's remarkable 90th birthday here in historic city of Chitradurga. The time, money, energy that have invested making this sacred celebration possible truly reflect their devotion to His Holiness. On behalf of the Central Tibetan Administration, I express my heartfelt appreciations to all participants who have voluntarily supported the program with such enthusiasm and references. Your collective efforts make this momentous celebration truly meaningful. Today we celebrate an extraordinary milestone, His Holiness Dalai Lama's 90th birthday, testament to 9 decades of unwavering
dedication to humanity. This celebration holds a special significance as we honor this remarkable 90th years of His Holiness life. This time, 9 decade presents not longevity but 90 years of compassion, service, wisdom, tireless efforts for peace and justice. His Holiness has witnessed and shaped 9 decades of human history, always advocating love, compassion, non-violence. His 90th year stands beacon of hope, showing the world that lives dedicated to every others create the symbols of the positive changes that spans generations. We must remember with profound gratitude to the late Chief Minister of Karnataka, Shri Nincha Lingappa ji, who was not just a political leader, but a true friend and benefactor of His Holiness Dalai Lama and the Tibetan people. When Tibetan refugees arrived in India, seeking shelter and a new beginning, it was the Shri Nincha Lingappa ji, compassionate heart and visionary leadership that opened doors for Karnataka to our people. His extraordinary gesture and friendship lead to the establishment of 5 major Tibetan settlements in Karnataka, that's Bailakupi, Mongo, Tidal, Hunsur and Koliga. These settlements become more than a refugee camp. They transformed into the thriving communities where Tibetan culture, language and Buddhism traditions could flourish. Shri Nincha Lingappa ji understands that to provide land and facility, he was not only merely offering a temporary shelter, but was helping preserve an ancient civilization. His spiritual heritage. His friendship with His Holiness was built on mutual respect and shares values of compassion, service to the humanity. Today, these settlements, thousands of Tibetans, serves as a center for Buddhist learning, attracting students and visitors from around the world. For 90 years, His Holiness has carried hopes and dreams of the Tibetan people from assuming leadership. Sri Madara Chennaya Swamiji and Sri Santosh Lad Foundation organized a very beautiful way. His Holiness Dalai Lama ji. Dalai Lama means Samyak Samadhi. Basavana taught Kayaka, Dasoha and Sivayoga. Basavana and Buddha are like same coin, 2 faces. And Dalai Lama he's synchronizing Basava philosophy and Buddha philosophy entire his whole life. ನಾವೀಗ ಬಸವನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರು دخل اساسا क्या होता था बस के क्या होता था कर ले अभी क्या हो रहा है खत्म हो के अभी खत्म हो गया अभी थोड़ा रेस्ट करके बैठा है हम लोग यहाँ और कितना बजे प्रोग्राम है बोला अभी 1-4 बजे क्या है तो बोला क्या बोला अभी अच्छा से पता नहीं चला वो कर्नाटक भाषा में बोल रहा था सब पदे 5-6 से हो सर 힘도 되어야 되는데 주로 동 디스에서 겹대요 아 드링 해서다 디데데 펴가르도 रेडबुल जिंदा जी रासो जिंदा रहा तुम गुरमत ओए 그다 거의 이기지도 않아 일로인데 야
Oye, pesa Martin has dice que no mira ta. o da di sane di da resina ta ma ta shirin ni je linga pa kong gi da kadin chen de gi na ka lo da memorable lo ko wa ma so tin de khang chi ti ne o se sha o de thoma konje de an da so chino ko so kya kon chu cho gi konje chi gi ki ti ne chi de to o da de ne re sha memorable de tin de khang da de le sa ko to de chi ren ti na no la museum se gro wa da so o tiene to con gita ma pare ning basuro tanat o tiene kashisto itu ade main diro tidir di takayro konjosu Yun lang na dito. ये लिंगा भाई इधर खुद गया था तो इंसान यहाँ था ಹುಟ್ಟಿದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇಮೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುಬ್ಬಿ ತೋಟದಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಊಟ ವಸತಿಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಅಂದಿನ ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಯುತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. Now start prayer. समाधि हुआ यही समय, उसके बाद जब उनका प्रोग्राम ये इनाग्रेट हुआ उस दिन दलाई लामा जी के प्रोग्राम में था। आज हमारे सामने निजलिंगप्पा का पीढ़ी उनका थर्ड सन हमारे सामने है, चिरानी The year of compassion, as initiated by the Central Tibetan Administration (CTA), to honor His Holiness' lifelong commitment to peace, compassion, and non-violence. In regard to this, CRO Bangalore and we 400 monks and nuns and more than 100 Tibetans residents from Doguling Tibetan settlement 1 years to come. Thank you so much. ಮೌಲಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರಿಂಕಿ ವಾನ್. 알레 이제 linga 보게 무슨 버디 인사디 하나 타고 가긴 그런 게 무슨 버디래도 밀랑을 해 거의 상관없네 어디 이제 linga 보게 버리다 무슨 버디다 버리는 타고 ಚೀಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುಂಡಗೋಡು ಅಯ್ಯವರು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ. हाँ मन बुद्धि है ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು
my father made it a point to be in Bangalore, so they could meet. They were close friends. I also had the opportunity of meeting ದಲೈ ಲಾಮಾಜಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ನಿಲುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ. On behalf of Sri Nijingappa Memorial Trust, I profusely thank all the dignitaries for having released the document. Now the documentary is कर्नाटक तो है ही, लेकिन थैंक यू निजलिंगप्पा भी है. धन्यवाद. once again Chitradurga, we are love you with One side, please. ಕೊಡು ಜಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಡು. 이제 링거버기야나 다 텐텐지다 홍보 야 칩스 TV 빠르게 해야 한다 네, mambujoy. 풀었다 이제 링거버기 됐네 됐다 సబ్స్క్రైబ్ చేసి లవడదా మరి కొత్సాసు డబలోడే చిప్స్ 사라 다 타인 사라 아 라베제 타인 사라 링가봐 Döre da. Sen ver da. Da yaşa cevadan lema çevir. Döre da bunu. Saze. Maşega saska. Saze. Döre da. Kaçı be? 지우. 사세다. 오케이로. 오케이 더블 오케이. 링가빠. Tilada. Tilada, night. Tilada que Juledo, Tilada. Bye bye.